Bring jou brakwater, drink asseblief jou brakwater. Ek dink dis hoekom jy kan so aan van die brakwater werk nie reg. Kan dit glo nie. Jy begin eers nie. Ek kan dit glo nie. Jy sien ek is heel dag kan. Ek kan dit glo nie man. Jy begin eers nie. Meneer asseblief, ontspan julle altyd asseblief. Ons altyd asseblief. Ontspan man, kalmeer. Julle is in 'n safe environment. Kyk hoe lyk die plek baie mooi. Ek weet ek het hierdie banke reg afgevul. As jy 'n dokter is my vraag, as jy 'n dokter. Ek is 'n professional advisor, maar ek is eintlik 'n intern by die terapie. Nee, dokter Meid is beter. Wat is jou naam? Dokter Kura. My naam is Dr. Kura, meneer, soos jy sien dit daar. Hy is ver beter as dokter Meid. Okay, ons gaan nou nie judge nie. Hy is nou nie hier. Ons kan nie praat van mense. Omdat jy dit praat, is hy nog beter. Die maak nog van my slecht. Ek kan nie speel nie. Jy kan ons Ek maak mijn geld. Jy maak ons man geld. Ken jy my geld? Jy gaan nou praat van 16.000 per maand. Ek sien skaars 5.000 hier. Okay, jy sien nie. Okay. Jy sien nie. Okay, ek verstaan wat die Ek sê, gee my kans man. Ek verstaan wat die Gee my kans. Die customer is Gee my kans. Weet je waar mijn geld? Die zal je wel weten, van die zal je hard breken. Wie is hardbreek? Bij die mama's. Wat? Bij die mama's. Meneer, praat jy nie miskien van die chips, mama's? Van, soos ek jou kyk... Je begin nou in my werden. Vir my lyk dit nie soos, jy is goed saam vrou mense. Ek weet dit voel soos ek het jou, die, van dat ons gesit het, maar ek praat my net die waarheid. Mevrou, ek gaan nou by jou. Mevrou, ek het nou die so laas wat van julle gekom het, die saam die dokter. Jy is 'n social media persoon op social TikTok. Influencer. Yes. Wow. Okay, influencer. Nie alcohol influencer nie. No, maar ek moet drink. Wat jy drink. Dit bring my nou na die derde vraag. Hoeveel ekse het jy gesaam? Hoeveel ekse het jy, meneer? Hoeveel ekse? Ik kan niet denken. Praat, antwoord. Ik weet het niet. Weet je, ik denk die reden hoekom ik kan zo denken. En die is van al mijn jaren experience. Wat zijn jaren? Jij is sinds een echte dokter. Meneer, ik vraag nou niet van professional jaren. Al die internships goed en die trainingprogramma's wat we krijgen. Mijn prof, ik denk, hoekom je niet kan denken is, die feit van jou het lang al veranderd. Die feit van jou is redelijk lang al verval. En ik denk, jouw breincells is Hey, die breincells. Weet je misschien samen een bleed is mee? Hey, die breincells. En je weet, Spattershop owners, en dat lijkt aan bleden weer. Wat is Spattershop? Bleden. Wat is Spattershop? Heb je niet gezegd dat business mee Spattershop is? Hoe had je net gezegd dat business? Maar, hoeveel extra je? Nog geen Ik heb 5. 5 extra. So je hebt daarom experience als het komt bij jou. Dus hoe kom je eens al iemand gesmiled van dat? Ik koop niet van die vrouw met die mooie bloemen. Die mooie bloemen. Dat is cheap voor mij. Dat is cheap voor mij. As a professional advisor en een dokter. Kom niet zien. Niet te reeks zoals kalm maar ik zal je niet judgen. Dat is bijna mooi. Dat is bijna mooi. Ik kan zeggen, het is bijna lief voor je vrouw mensen. Alles daar goed te cheap. Oké, laten we maar niet klaarmaken. Want ik denk dat die is nou redelijk die laatste vraag. Die is nou redelijk die laatste vraag. Die laatste vraag. Eigenlijk nou vraag. Sorry, wat is bezig? Dit binnen. Ik kan verdelen waar die aan Wat gaan nou Jan? Hier niet als je krijgt cliënten vandaag. Ja, maar die ding was die. Ik denk die skedule was. Was verkeerd. Nee. Ik denk die skedule was verkeerd. Ik heb zeker verkeerd gezien. Nee. Ik is Die 15e. Die gaat je krijgt niet cliënten vandaag. Nee, dat was van mijn mistake. Ik is een professionele advisor.
Ek is 'n professionele Jy's 'n fraud. Sê Ek jy's is 'n 'n fraud. fraudie. Nee, Ek is nie 'n fraudie. Ek is 'n professional advisor. Jy speel. Die ding was net Jy speel verkeerd. saam met weer. Nee, dit is nee, kan me delen. Nee, meneer, nee, wacht.